Man gore ba kweng piny ka jan gwasa me amandana togre wich ka sa Sudan ka maiwut. Ngesh kono to ere ga chi tog tel ramates loy de ka kwide. Yeten konde cha ba tel ramates loy de ka kwide. Keneden konten kware ga mo kwajele la chicken tere wich andana kuri kola togten. Kenedi tene ko tele gwana to goal re win to goal. Tin kuri mo ko kanele no. Kene to tenzen loy dien ko ne koro dan korodan. Nuer ba kula menene bana rekete be kon kapchongono ba menene be kon chara ko to de kon te kamat kam no kon ba menene bana ter kwera bana japelo ko kwere kana ko kon re wich eno god mutin nuatin ga kane akwi kwere obi damar ke ngungu de namo ba kwere obi nyimar ke nyamo ba kwere ba kula menene be kon rodana ne ko kwi kwere ke bana kater ene bana kapchongo gojaje agwa ko neme amenang no kondial nemeni elam ka kon kwik kon angumla ngwano to bukon ga ko mche ban ga kwar bedamor bi shilok nyimor bi shulok bo ka kwiko to ijine goro bijina kwar angu mche kon cher ka jagwa mene je gujba ngula ngwano to ba kon juro ka yo kon itlanore anguchi kono share koro dan pain kono to konde kono nyamde ashima auto ba juruji ko budam mora dien biyo mo kerek ngumla ngwan nyir kam no konon konwere angu an na memalada me daro kane diala kon tinte rewej nuere tongo mi ko erega me erek mi chumne jan ka kondial chete karam kel boara me shi boaram kel boaran kondial ko mede ko nang na rodan ne den kon na kon ko to win to goal chede go raja do diende la ne de kon te card side tinte ko western world o yan pain kun chwar mala bang chwar e support chwar goro to bunwere bu ko rona karodian chwar goro to bi ye gan to ngwan bu bat ci kon liu ka liam di long ka mechi to ko South Sudan tinwa to ngwan kan shiriudien chabat ku ko le la tik e tegen dien gor kono mo to bana tekeje kon were titina anguchi kon chara ko to gat kon de ke shengade anu chi jina kwar ngu beno ngare wech angu beno de no de goro to bitek ki bugad bug tek ala kon sha kon lam kalam dan ajen mandana doy kon antam benere buganen changlat kenem tek bug gwaitin angu mi yen sharka ja ram kel da withdraw mi shanga jo ngak chuide she bom da le la peleje ko ngi je banak anu to e kwar kan jaramamo angum de kon kwar de kon atere ka ngi kon liu content gwasni kon dial chumare wi ka gambela liu content nyir koro dan ka kwi kwar ko ngaka me to sha kwar selen bana kulo wone angu chi koro dan jakane to gwaro angu chi koro dan jako to bana lan wi ka do banden neme sheben ka do mi je mi sha do mo go geje mu kulo to kan tama ye ganu ngwan bat kailong ba ka lelde ci kono bulon ko luni jok dungno de teno dumode dit tela dit nuere ke dit gaja ten re we gaja gom dumode ko romat buga mal buga nyok lo joko bana shenga malago de ramu go anajen a kon ci bank quantity ko den we dan lat a kon ci kabat a kon ci dit ke garden content ci gwara kon ci ken bat chan ran mat ko to banari ka bana jo wojede a kon ci goro to ba woni an karwada aram kel telma de long dungno mishano dan mat ko de regum de je wojede dam gwan jan tel kon long dungno riede men de la de lar doctor rema char ko to me take a solution me da provide ko to bi regame ba ro kapjong re which ka maiwut deragwa kamishene den kon tin jako na me ke regum ba tok mi sheka jek de ke yiktech ko ngot kon werte ka ngot de michina mo de jere alka ko charoda be jako to bawoniam en men de te nyok dane de kontla nuere tinte ka got tidit rewech ka maiwut ko yen pain kun gij nuere ni ye ga ja gij ken yere weja mo ne diala betine ga jok bintiu law ken dial ken nuere dial te bere we goma ka gambela ke tinte ka border ke tinte ka South Sudan la de ni ten konten nyinga net be ka kwidun ko yen buga nyoro go sia de goro to biena ga kam no kun ka gwe ken wang duno ka yen ku yele alaka ngu
chien charo ko biaje gujo to nurun mite karek mishi tuok ka sa Sudan ke ka Sudan tonga mi ne gwade da na ngoda kanene dap ti diala kan na tu ka paga eno kuer ke libe to ka paga yen bo yen ne ite shala ga jag de yen gujo to yen te yen ka posmidi ko ti diala kan na tu de we dun bang ti chwar ka yer bang ti kenyen kun chwar goro to be we dan bo ka minjek gorno kon banante ka pos la kon a jeng wen mo kon yar pos dan ka kan dub kor titi ko ngaga me goro ba kwara ci kon bo wonyam ajeno yenit la ga jak ton dit kun kene de kon la jillo kosni tinte ka loy ko de nas de ka takamal reala ruduno ka ko dien mala mo dien nangre wich ka so Sudan kam Nuer karodian Kenyam ko kene ti nyen te de nyen kan civilian tele George ten ka kan Nuer wang dien karodian mitte gane de shajik ti teketetten kane to de ga yikte kangot ko angun nokono to bi civilian ba ka bu ka clash ke deshne ke bi deshne angu bu clash ke civilian de dom shit kana mo de yor pinyangwa karamate ka long ka dit tin loidien la te ko to shiga chigen yeken de la bat der go to de yen rajman de yen kep ka gwade miti ka western world please chwar goro biaje fuel ke biaje jako to barek medit goro jo to banari ka bane kep tia ko chi to wan kan chicken babat ngaje jo to ti dor go dan ti tenarat songomi ke tire wi Gambela ke tire wi Addis Ababa ke Uganda ke South Sudan ke Khartoum mo ke Egypt ke anywhere all over the world chamunu kwando madanu kwangdu palanu kuzitin kujere ti tuok to goma la no lele jenena no more curse elam chwara je support miti guardian please gorjo to benete la Nuer bika advice biji shengdon bika advice ko to Nuer buga takamal tam kan leader kan tungna kana god tiene kala leader ko kanete ci woniam ci guardian ci tok nere to korean kanete kon bo bugan ko lo janyal mo yan ban yeken ngot ka kwa nga wilo la de kamo gorjo to yan pan kon be arun mat bare ga me baje tu kamal telam betokten gorjo go to be arun mat kenyam de lanu ko to coste lo ko cha jago to bro ka jan gwasme be yele no ngwan ko ken ka gwasben anda manu ne shan ko nyak ne shan lana goro to banat baka luok ka ran mo go ko cha la to wajin mi la ran mo go wa kana radien ka kana bo ponda so de tenyo to bukwano kos betekel ge yene diali ling rajame please gorjo to amal atredun yenwer dialwi mon amal atredun pala ching de jokten content dakaye especially query tin content dako kon palaka chana gore ariya ma mishane ngaji ya kwar kwana japal kwar kon chile ter lamdo da mor sharika misha woto ba kan bijo kani agenda na la pozanama bukwano kos betekel ge bye